tuntuma chuan engwangin nge US puina tel lovin Israel hian Iran nuclear mun pui ati chiat theilo ti chungchang hian soita ila United States in intelligence atanga thuthara adon dan chuan Israel hian Iran nuclear mun pui beitumin in buat seina kalpui tian soya tun nai thainga mati chung khan Israel in Iran nuclear facility be aduna chuna satakina sang chawani ti in CNN chuan atar langa US official tam takte chuan hetiang in buat seina hi kalpui me kani thu an soi chua kani Trump administration le Iran in a nuclear ral thuam program ti topna turin diplomatic deal an lo siam towa hei hi Iran in an zom that chuan Iran an shekna engamazat li sakan niang ti in tin Iran hian nuclear ral thuam siam chuak lo tura in tiam na thuthlung nuclear non proliferation treaty chu kum sang khajakwa somruk pariat khan asaina kum sang khajakwa somsarai khan pom sakalo ni toni ma se tuna Islamic sarkar kum sang khajakwa somsarai pakua a thunai na changtu chuan he thuthlung hi sarkar masai nan sign mai ani ti in azom du talawa non proliferation treaty atang hian hain nuk doksan lawa ma se kum sang ni chotang khan Iran hian nuclear power generation program akal puya mitam tak chuan hemi mang hian nuclear ral thuam siam chuan tum ni in an ngai ani India Pakistan le Israel ang bokin an nuclear ral thuam program lo nei thin chu civil nuclear power siam na mun sang sanga by product mai an ne wangin Iran hian nuclear ral thuam siam chuan turin kong pahni atin tua mek ni a rin ania chung te chu civil nuclear plant atanga plutonium lak chhuale anrama lai chua uranium thlit vima ti chak te ani Israel hian kumsak zakwa somruk chaukan nuclear ral thuam anei to India le Pakistan ang bokin non proliferation treaty an sign bik lo ani Israel hian kumsak zakwa somli pariata zalen na ahmotang khan Arab ram then omtenen voitum anin dona ne na alo chang to Arab ram hian andin mun tider thong thei tur nuclear ral thuam an nei lo dan tur chu Israel thu pui ber pakhat ane kum sang khajako somre pakhat khan nuclear ral thuam an siam chu mai hlauna awangin Israel chuan Iraq nuclear mun pui chu bein air strike kaneya kum sang mi pasari khan Syria nuclear reactor ti chiatumin alo beito bok kane kum sang khajako somsare pakwa revolution atang khan Iran sarkar huai tu lo ni to te chuan Israel hi an beiranga me patanga thai bo an ni tur thu ten an vau thina ne hetiang te ani wang hian Israel chuan Iran in bom an nei lo nan kum sang chakwa somriat chawatang khan program lian tak akal pui tanta a Iran nuclear ral thuam scientist thatin computer virus mangin Iran nuclear reactor len kolna kholte anti chabok ane Israel hian Iran nuclear ral thuam siam na mun hi chan sang wangin direct na be mai rin na alien hlea tu hnaya Israelin a air force thachung chuang tak manga mun hlatak taka a mel ma te mun ma alo ti chiat to thin dan te ngai tu chuan anti thei ngei po arinom viawa October ni riat sang ni som ni pathuma tang khan Israel chuan Iran proxy sang abia Gaza Strip Hamas Lebanon khotlang lama Hezbollah le Yemena Houthi tenen tun thlengin an lein beireng ane Iran hian Israel ne na indo tak silovin aikal achora chumi mang chuan Israel hi ahwala Iran aikal te chu kan soitak Hamas Hezbollah le Houthi te hi an nia ma se kumsak ni somni pali khan Israel le Iran te chu fighter jet drone le missile mangin anin beiton ve thoboka hetiang te ani wang hian Iran nuclear ral thuam program chu Israelin tichetura ma alak nge arinom leni ma se Iran nuclear infrastructure tichetur hian Israel chuan harsat na antok tlat maya Israelin Syria le Iraq nuclear strike alo nei to na tangin Iran chu anin zirfinga
ตีดานทะตักอันเรชัวกะอิสราเอลินสไตรค์อะโลในตัวนัตจูซิงเกิลรีแอคเตอร์อันนี้กุมสังขจักวสมเรียดประกาศการอิรักออซิรักเลกุมสังหิปัสเรียซิเรียอัลกิบาร์มุนอามีเตอันนี้จูวางอินอิรันชวนอันนิวเคลียร์โปรแกรมจูซิงเกิลรีแอคเตอร์เจ้ามิลาวตูรินอันรำหุนสังสังอันบุนดัรตาอันนี้อิรันนิวเคลียร์อินฟราสตรักเจอร์เฮียนยูเรเนียมไมน์เลเกสเซนทริฟิวสังจีfacility te atela gas centrifuge hi uranium ti chakna le song bolna ane heng nuclear facility pani Fordo le Natan Sami enrichment facility te hi le hnuai thuk tak lungpui metar engamazat le reinforced concrete nuaya bun aneya heng mun te hi bunker boosting munition diktak mangchawa ti chiat thei ania Iran hi Israel ramri atanga kem sangkhat vela hla ania han ngai ruat mai chuan Israel hian asirukla military operation kalpuin abik takin fighter jet tenen thokowin Iran nuclear facility anti chiat thei mai arin oma heng fighter te hian boruaka petrol an thun bel angai dona achan chu an target an thlen theinan latak an thlongai dona ni tin har sanadang alom cheu mai Israel Air Force hian Iran nuclear mun puiti chiat na tur platform emo aka chiat na tur abik taka siam silai mu ang chi emo an nei lo ane Natanz le Fordo ang chi lein hnuaya facility ti chiat nan chuan Israel hian GBU 57 massive ordnance penetrator MOP ang chi amamo dona hei hi ton som panhi chuanga ritania metar rukasei ane MOP hian lein hnuai metar somru pakhat vela thu lu thein apuak thina ma se MOP hi Israelin asiam chua velo US heavy bomber B-52 le B-2 ang chi te chawinam phur thei ane atoi zongin Israel hian Iran nuclear ral thuam dana mun chu ama mai chau chuan air strike mangin ati che thei lo ane Israel sipai thil thar ngai to chuak tu te hi an na mai lo hlea kum sang cha ko som sare paruk khan khovela special force operation ropi bertezing mi chon neya Uganda khopui Entebbe Israel mi Japani te chan chu tumin Israel commando cha chuang jet chu KM sangli chuang jet an thloka chan chuak tu sipai te hian firfiak te an tha nuwa le Uganda Air Force mun engamaza tan ti chiat nuwa an vain him takin an let le vet thei ane Israel chuan Iran in nuclear facility a phum te target turin an mani ngei hian MOP an siam chua thei arin noma Israel MOP chu C-130 Hercules ang chi sipai transport aircraft siam danglam nung atanginamo intermediate range ballistic missile siam danglam emo manga ka chua thei siam thei ani mai theya hetianga siam chuak tur chuan chona nasatak ma chonin huai takari sarlak po angai ngenga ma se hun kal to thirin Israel chu tun ma te poin har satna nasatak takkara po anding chuak thei zelani Israel hian Iran nuclear mun pui chu ti chiat du biau ma se US puina tel lo chuan ati chamai thei si lo ni na langa US la chuan Iran ram leilung hausakna an chhor thei ngei be sein Iran nuclear mun pui ka chiatai chuan nuclear siam chua chungchanga inrem na siam pui adu jok tat mai sia Netanyahu hian thei patopin trama hi han ton thin ma sela soita kangin sumdong lian trama chuan Iran ram leilung hausakna itin chuti maya Iran nuclear mun pui be chu aril ru ve ri tlat si lawa chu bang chuan Israel hian US puina tel lova Iran nuclear mun pui ti chiat sakdan an zon angai mel taria tundin huna chuan Israel hian Iran nuclear mun pui hi ati chamai thei don ri lo ni in alang ani ole khatichin kha niro se